Kwikala ivinda iasa oteka sex, I don't think there is any big effect. No, it's psychological, man, maybe it's your battle na mewile ya mwii and all that. Nundo kuyando tapea kuyando meyumisi pata maika twaana na maika abondwa na nimeka la nesa nimeka long life sa ingibake can even longer life than us kwa upa ingo pase any particular effect but nzegendo ya nzege ko ya na maika rombo sana ima reverend ni ana ma father watakila kuchandika wa mitandao ni akinena wa cha kwithia media na tumuntungi okuanza kulameka wauna maisha okea o maundoni ndisi okay mondlo ile to judge wenenga yeweka yuzu basi kana masturbation kama tabige ndugemu na ningine na with a very sincere heart kana kuthina to visit to school na nikwata kama kwatika nenda nsiko cia mthembo soma kasomo maugoni you can do lucky kimweni ati na kila important ni pando peando paiko saandu mekuso akamba maisie ndoko ne bayambitya na kwa na tia bea meoka nini muthuko miangai na nini sindi wa ona mapasta maka waida no ti uoma wathe ando no mapita wa ona malaba twaanite no we wo wathe ndoko sekana na kwa even then wa asu ndoko so maybe yo mundu mukanaeli meo wathe wo but the honest truth is ko ange very faithful kuyange very faithful me yumisie na mathuko maane ngainesa na makatobonesa ko twika group andu bamwe onthe twasie ndoko no bendo ambitia mabinda bangile tembetia ni zyo mbingi ile ngide koli tena kana kamwina olane yeye ya kwa sexto Peter Musembi akuletea Kwikala mondo achunga walete kwika ata wailo twaana tatu twaanite ukakwata mwene mutiza akakwata mwongeli wake eza no twaanite na wilobi waile inuka palabe mukau eza mukau we musi eza no twaanite na wina mukau ba unyumba wailo poze mbizo izu muka bedroom bas ayo ndungi hasa atiniwa mondome kiwe chake kina kaukenge kanini komanianza kana ambia kana kambia kwa tunema uwo ni kweli isino sithio kindu kimwe na ndo mailewe na nitu kwenda kuendea na educate akamba maitu ona go to educate ya to conscious mwandiki muno aisie ila withi abandu bekitwe wiyo utambite kuumia onetha wili kote maana ekulje gwe wekiwe buwake na thini wa social teachings cia kamba kana mabundi cio make thio kito make kamba na Africa mbingi andu matapawa undu makonwa ngelekanyo ya undu muthuku ni kana maikeke undu kusiyo chao undu la ungi ko mabinda maingi nundu wa okwendo sia aume nundu mengi maita bia undu mukata boete na menda kwikata okulikobo kana mena tabia sianza nthuku nundu wa usia chu webundi gwa mweko numukwana nga mwana but in the real sense we onyo thuku indirectly kana no kwika nai kwa ukethia effect muno ti umwana niwe we ukwendeka usiani wanetabila thino usiani wa wong kwa uni usio ila ndo mebundukizia ndimo na mafundisho maitu alama social teachings zitu tukaikwata the right way hasa effects ya masturbation ni siao effects ya masturbation tunene tabani mbingi number 1 ni tono komisia ni tono komisia your private parts nadhani mundu mukano to maikalia uitumia ujilo utumia no kabaimbia nukona kuso kwa aume maileo ni ka nini kama nki naume with 200 niombe ali tika mangi mangi ni kila kitu no kama yaanza kunyonga kama mangi lakini tingo kuita kule kana vita Abali nitira mutani kwa mayazi kunyonga vita kama kunyonga kama nitira mutai by the way so kana magai mutata vita kabila kunyonga amenga wapinge kwa uno ada mundu meno to no kweyomisia ndo no kwekalia iba tunene ilo wa eskala kana tunene ilo ila tunene ilo komisia ndo to na kweyomisia private party yako no na umisia mutiso na kobe mtu wewe tukambira
makuta mbotisi nutona kweyumisya nukona ko isu ni effect imwe effect ya keli ni masturbation is very addictive ko unutona kwata kwithia we so addicted bako kananga mutwano waku kana ila we kwata mundu ume kana mundu muka ukethia nda satisfy nundu ni wamamie we ako ku masturbate ni kwikomia kana yutumia moko makuta chao ta sex organ ya mundu longi opposite sex nukona na thirdly nitwaizikana masturbation is social psychological effects and wengi mambi ya masturbation mapika abantu ukethia pia mwito weyo mena stress yisi dubinge nundu unopika abantu ukethia na kuinteract na andu kwina thina nona sindu cia muthembosu wana tamesi you know all those kind of things those are some of the effects ange malika ukethia yona kibetu kibo bado nona komia ukethia bado no kuna maundu asu nukona ko withia na ndu satisfy kibetu chaku na maundu withia no kuna maundu ona ibeti ko ibeti kuna au makambi kutumia sex toys na hivi kabandu pa wiki akala tika imagine kala bandu bako ya muzee wikate wiki ona kai ondu itilikilite bawe ka anyway so uko alamu tabia ya kunyonga kakuli kana kuita kakuli kwa kanaume nizo kaita kakagoma nizo kaita kakagomeza inene masiko tinda oyeta ila ukomete thina withia we mwoka na ila ukomete oyoto ika mapenzi na mundu na wibindo kandwithia we yitia thina ni mwa ona baithina most of the times ni stage especially stage ya young men nimethatita wa wet dreams na isunonzia mwe psychologically ya mtu kutabia kana we ready for sex na kubundisa sex sexual encounters kwa most of the times by the only problem with other imbo fast ni embandoto isu ni ndoto nduku na especially that no bikite a certain age sa ingi satani mtu no to me advantage isu kwa ndo mwe ama bundisa you lost spirit husband spirit wife ukethia kala sawa na mundu muka fulani oyota nake we mukomia na we bika bandu ithia ni addictive ne kwa tabuno babika bandu ketho na silo kwete wa kuyuwende na kwa manake uketha yuwe yo weetya masula yuwendete kana katano la wendete no kwana ne kana withe ni wa mwanga yukwetha mundu usungi no mwete bakumi nako leo ithia you know wananga lakini katika development ya aume pe stage yesu bika ukethia sangi ni mekwe kuna nonzi ya mwe system ya uswa kwe yept but the most important thing ni wapika stage ya utwaana na watwaana those what dreams ni the la angeala matwaana itameba sababu na amuka they are not sexually active pia ni medha na problem lakini tikindu kidene no stage ya development na ndithina ndingwa effect kwa mwe wa mundu unless palape spiritual possession Yamundu masi ukona mwana mukagi tinda bakubi na o kila time na ndekuweta ondolo kwenda waila kwikana ata na timoka wako kana mpenzi wako wailo manenda ata first of all that twaanite nutonenda ikwenda yes nundu nuzio mengi mona ibetio nazo akawa na muko manda kotoma manda mume na wena discussion tuna abantu twaze pastor TV ndela you aume ma approach yaka nowadays akani ma approach ya aume na esimundo wa ebindondo zile ebina TV ndo kunondo first of all statistically speaking akana ingi kwe aume ko competition naturally yeyolo yeyolo andu sitile binda kwa polygamy ya mundu ume watwa akaingi ko penda competition na nondo na pia kama itu ni masometa na makemba menkumbao ukethia ni mesi akisyo ni mesi kwimandhia ko uno no bika bandu akekata akemandhia na akaingi pia no ndea kutabyo ndu kwenda lakini elo kutinda around you ni communication expected with the way mundu ume sharp kana nuku kwenda no imunenga mwana umwithukesia ko kinu chambe ni mwithukesia emba mundu mukosu timu kabuna nutwane tena ndo ndanga wasi yake mandondo omudi okwe distance nake mundu sune mundu kukwenda ketha ndutwani tena nukone mundu mukamusio mandondo ukwenda wena komba uta mundu ume ndo sio mundu mukoko kwenda omuneni tu live pia kuisula kwa channel kitu cha YouTube wala mutaisa ku subscribe
na usio umanze channel kikitu cha Athiani FM katika YouTube na witi na vau wala bandigi subscribe alamu live na itu katika page ino akina Shedrak Julia pamona itu ngalegosia pipeline akina Julius Julie agasi mulongo tu ivamwe kina Felix Musyo agasi lodu wa masi baicha to Evans Mwanza akasi masi ni kwa ninesanga ngalegosia mudhima kueni Samuel Makawa kasi omonde ni live na ni asante Samuel Makawa kasi ya South Sea tuko ndani ngano junior kasi ya omonde tinyo live masindo ngedi mwana ndio ukedi wandu kwa manesa Morris Babatosha kasi ya toa ninesenga ngalegosia mwingi mbondoni Baniani akasi ya Bondo tuko ndani Kevin Kimewa kasi ya masi Bangalgosia driver ni locked na dandi kibeti ni mundome eyita kevo na akasi ya triva mwemi tamboni ya Athiani FM babe ungina atia ambia masi kwa ambao toni ya pasa nikana withia nitwa Mona ngandi lamo kwenda pasa ni wasu mwone ni aendena usongi ya maukolio amenyu ni saitano na natika miongoli na inya edhani ndoa bingo yani kuisla mitamboni ya Athiani FM nekisasila kitongo tele mbetani ya ukamba wina kwa masimawia ni na Reverend Michael Wambua kene na kuligila maunduma kimisi misingi ya dhayo Alfred Mtuora kambia ni banga lugosia huruma ole Joseph aite ba mashuru Kajiado County tuko ndani ndedi ba apasa pe mono kama twawe bando okwase no kuota na kwa muno no kwenda une na inisi iwene tene embia embindisi akaya na kwa na mwewe na kambia embenda iya kwa na kwenda mume iyake aite juba hapa isani sena niona interest but apana yuke ndikuwa kikuya weke uzi we wasya wosio uzi niwe wasyo lokwende osio wasyo su kugwa wekuya eka education wasyo su zaidi nundo fast one mundu mukawende wosa mundu mukawene weetya mume akamana fast ono mubudhisye muno nundo wesi chao ni wesi mume secondly mundu muka oni mutwae no wendi wa mwii o muthinya o musukuma na tiusio ekana nake mwe yeo no gukwenda mwe aike mwe keloba uwe na we mandola nundu we nola waku kana la nola waku mandola waku okwitho ne vindesio secondly saingi nuto no kuno kindu kikika kwete ndoni kana mo wau mundu saingi no efanya no kwendie muno mundu kaini mawa yena mabangie mainda kuya weka kwa humba we careful na kumba we careful no kwichao no kuyala njula waku ola wene kanagu